الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المنعم بالصحة والعافية لعباده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى في إخوانكم المواطنين وأحسنوا إليهم، واحذروا من أن تنتشر الأمراض الفتاكة كورونا وإيبولا فينا بواسطة سوء المعاملة بعض الناس منا لعدم اهتمامهم بنصائح الإتباع المختصين وتعاليم الشريعة. فقد قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإلحاح بالمصافحة وعدم لفظ الكمامة وعدم احترام التباعد كما هو ملاحظ إلفاء الإنسان إلى التهلكة المنهي عنها شرعا. أيها المسلمون، يترتب على عدم احترام النهي الوارد في الآيات السابقة إعلان الحرب مع الله بمعصيته، فالله يحارب بوسائل كثيرة لأن له جنود لا يعلمها إلا هو. قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. مصيبة جلبة تدبة eweltanike Allah subhanahu wa ta'ala en jarnimo e nemaji makko ɗin haray hiɗen duwano nelaɗo men on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. en seedike wondema reweteɗo ala sina Allah ko o kanko tun wana yo o sirkane. haray en seedike kadi nelaɗo men on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko o jiyaɗo makko, ko o nelaɗo makko, ko o ñentinteɗo wana o reweteɗo. haray en du'anike ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe ɓen. haray musidɓe julɓe tedduɓe, haray hiɗen yamodira kulol Allah, hiɗen yamodira hurgol Allahu subhanahu wa ta'ala. wawen andude ngol ɗo kulol Allah ko ngol ɗo woni ko sembinten, ko ngol ɗo woni ko jogitoto ɗen, ko ngol ɗo woni ko wallitoto en. kangol manki wo ko lorra, kangol manki wo ko ella, kangol manki wo ko tana. haray musiɓe julɓe tedduɓe ɓeyden hulugol Allahu subhanahu wa ta'ala. oɗo kalima la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله oɗo en neeɓimo nande en neeɓimo nande moƴƴa kono tawsi tawi no o wona e wowlirede non o no gollitirrede ni hihi ka woɓɓe kono o way ka woɓɓe goo haray musidɓe julɓe tedduɓe oɗo l'islam meɗen hiɗen andi mo naatay ka l'islamu ko oɗo o wowlata amma heɓaɓe ɓen ka nder l'islam koye ɓe jaɓu jogitade ngol ɗo konngol ɓe faama ngol ɗo konngol ɓe gollitira ngol ɗo konngol musidɓe julɓe tedduɓe hande ngol ɗo konngol si ngool wowlama ka ɗenɗe ngol yaltitaali ka tere ngol wowlama ka ɗenɗe ngol yaltitaali ka jikkuji ngol wowlama ka ɗenɗe ngol yaltitaali ka laamu ngol wowlama ka ɗenɗe ngol yaltitaali ka laamaɓe ɓen haray moƴƴaali musidɓe julɓe tedduɓe harayno ko homɓe woni moƴƴanaali ko ɓe jaɓaali jogitaade ngol ɗo ɓen teddina ngol ɗo ɓen haray bone ala e konngol ngol bone ala e diina kan bone ala e honno wakkiliiɓe moƴƴa jokki diina kan bone si wonayi ko e ɓe waɗaali ɗum ɗo ɓen yo Allah dandu en tawede maɓɓe haray musidɓe julɓe tedduɓe wakkiloɗen jogitoɗen ka diina men e hoore no moƴƴiri e hoore no kelɗiri karamo koɓɓe maaki albala'u jippata ko si hina sabu yeddugol Allah ko addata albala'u ko sabu yeddugol Allah hande no laaɓani en poyi Allah subhanahu wa ta'ala on no yeddede ka galleji mo yeddede ka golleji mo yeddede ka nokkeliji men fof kala ka yeƴƴitorɗa si a yii rewoɓe Allah sappo a yi'ay yedduɓe mo 90 wattane yilay ɗum ɗo dey wattane yilay ɗum ɗo dey wattane yila ɓeyde ngol ɗo kulol Allah tuuɓe ruttoɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala karama ko ɓen maaki albala on kadi iwata sina sabu tuubu biye hande hiɗen reeni oɗo albalaw himo sakiti e oɗo aduna himo lorri oɗo aduna lorraji ɗuɗuɗi ko o woni e lorrude kon ɗum no waali feere kono wi'en sa sitta ɗum kono wonɓe lorrirde kadi oɗo lorra kon kadi ɓen no lorrude ɓuri ko honno ko oɗo albala woni e lorrude kon ko ɗum ɗo ɓuri hulɓinade albala won no lorrude woɓɓe kadi no lorrirde oɗo albara woɓɓe goo ko ɗum ɗo ɓuri hulɓinade ɗum ɗo kadi ko bone e hoore bone haray musidɓe julɓe tedduɓe wakkiloɗen e hulen Allahu subhanahu wa ta'ala jogitoɗen kaɗo diina men e hoore soobe koriyo sen iwi ɗo ko laakara fokkituɗen ton non golle ala wiwgol juulugol ala wiwgol rewgol Allah ala koko watnoɗa ɗo ko wonɗa e hettoyde ton haray musidɓe julɓe tedduɓe renoɗen rentoɗen wattane yila hande ka fewdiɗen ɗo no yurmi hino maapini hino aanini nde ɗo oɗo albalaw fewdiɗo hande oɗo aduna hino yurmi hino hulɓini ko honto noon kadi ɓuri yurmude nde tawde oɗo albalaw himo lorrude en ka diina men ko ɗo kadi ɓuri hulɓinade si tawno hara o kaka ɓalli men tu wonno e lorrude hara no sitti o albalaw si tawno hara lorrayno en ka cuuɗi tun haray no sitti si lorrayno en tun e ko marɗoɗen haray no sitti kono oɗo albalaw hande himo lorrude en ka diina men ko ɗum ɗo ɓuri hulɓinade en toriti allahu subhanahu wa ta'ala yo allah on hattiniran en ni oɗo albala wata oɗo ɓuruni lorrugol en hiɗo reeni suumayeno arde yo allahu o newnan en nde suumayeno hewta hara oɗo albala o lanni yo allah dandu suumaye men wonɗo e arde on o wa'ande en wa oya feƴƴunoɗo hiɗen andino on feƴƴiri haray en fof meɗen wakkiloɗen arten e toragol allahu subhanahu wa ta'ala kanko allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko wi en yo en toromo haray toroɗenmo musidɓe julɓe tedduɓe haray wawen andude pellet allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko wi en yen toromo wakkiloɗen toroɗenmo wakkiloɗen kadi e nder ko wonɗen e wakkilade kon waɗiren ɗum laaɓar reedu hara en waɗirali ɗum tun fii yo wonu no waɗede haray
no hulɓini ha feƴƴiti ka fewndi ɗen ɗo ko ɗum waɗi oɗo hutuba men himo holla e wondema hollama wondema nde ɗo nawnare no ka leydi men ɗo nde ɗo nawnare inde sakitade haray noon kala mo tawi o faalaka sakitude nde ɗo nawnare haray koyo o darto e ko ɓe haɓi kon salmodirgol ngol yo on tigi habbo taw waɗugol maskiji ɗin yo on tigi waɗu maskiji ɗin pottodirgol ngol ka juulirde wono waɗirɗen ɗo ni haray ɗum ɗo koko yamira musidɓe julɓe tedduɓe ko fi honɗum neɗɗo on o duwaka wonde ko o wonɗo e lorrude haray en nani o aya mo janguɗen ɗo joni wala tulqu bi aydikum ila tahaluka wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin wata on naɓu juuɗe monɗen e ko halkata on kala ko goɗɗo gollata yo o ndaaru si ɗum ɗo no moƴƴanimo ka aduna makko e kala hara makko wattane yila e ɗum wattane yila e ɗum ko honno no wawirten waɗirde ɗum ko honno wawirten ronkirde naɓude hoore me'en e ko halkata ko si en etike en andi ko honɗum woni halkata ɗum no noon famorta ko ni ɗum ɗum kaka diina famoto wawlama wawlitama ewnama sowdama jeejama yo en wakkilo jangen ka diina men famin gollitire wakkiloɗen ɗum musidɓe julɓe tedduɓe anden pellet allahu subhanahu wa ta'ala himo yamiri en yo en jangu kaɗo diina wakkiloɗen jangen nelaɗo men on muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko kamɓe woni ko makani en talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima kono ko si on jigi faami diina makko kam o anda e ɗum ɗo simi waɗi ɗum ɗo mi halkoto simi waɗi ɗum ɗo ko probléme simi waɗi ɗum ɗo ko lorra simi waɗi ɗum ɗo ko soñja kono fii faamugol diina wowlete tun woɓɓe goo bugito e woɓɓe ɗum ko ella ɗum ko ellagoy accen watten ɗum e hoore me'en landi hoore maɗa ene fewndo ɗo ko faamuɗa e diina kon ko jelu ɗum peesata sino peesi 80 andu a mutike si ɗum no peesi hay 0 woɓɓe pellet musidɓe julɓe tedduɓe hino woodi e woɓɓe ko ɓe faami diina kon ɗum peesa e maɓɓe hay 0 no woodi e ɓe musidɓe julɓe tedduɓe si tawi woni neɗɗo no waawi wuurude hara fii julde makko nden o annda ɗum ɗole ko waɗete ɗum ñallal laabi jowi ko farilla kadi e makko goɗɗo goo kadi waɗantamo iwtirgol ɓaawo imamu tun juula ɓaawo imamu wona ɗum ɗon tu woni faamugol julde lenguji ene nde ɗo julde nde wonɗa e juulude mo walliniɗo 1 milliard de dollars wi'i détail nin fii nde ɗo julde hiɗa wawi nde détail de hendoɗa ɗiɗo ka perde hay ɗi farillaji julde sunnaji julde mustahabuji julde bonnayɗi julde hande no woodi e me en wuuruɓe ɓe anda ɗum few so a walliniɗo 1 milliard de dollars a wi'i yoɓe dictane ɗo fii julde nden tun fanamo ɓe arata ɓe juula ɗo on yoɓe dictane ɗum ko honno ɗum ɗo wawata wonirde ko pellet ɗin ɗon ɓe perday ɗi few ɓe hendata ko ɗi goto kala e men yo dartu hoore mum hande fii faamugol diina no newi wattane yilay ɗum dey wattane yilay ɗum musidɓe julɓe tedduɓe hiɗa wi'a u anfusakum wa ahalikum naara dandu hoore ma'a danda ɗeygure ma nden naatugol yiite
hande fi julde e anda e hino ni korka no arde ka o lewru wotol luttinɗen hande ko nogay e jeetati sappo honno nogay e jeetati rajibi goy gila e tenen are sabbordu suumaye darike ene en jangata fi ɗum fewdo ɗo jangen fi suumaye wata suumaye arɗo hoore ngara en anda ɓayru anduɗe wo en anda o hatta hoore farillaji julde e sunnaji julde farillaji korka e sunnaji korka en wakkilata ko ande ɗum no weli andude hande hay ka téléphone ma no wowma wallitade sa yeyi ka connexion hara ko pularu induɗa ka connexion ndey yaha winda suumaye ka connexion winda ɗum hara ko français windita suumaye yaltay ɓe hollama fi suumaye itte sikke kan sa ɗaɓɓi deftere a ɓattike goɗɗo ma ɗum o wakkiloɗa no jangira watta no yilay ɗum ɗo dey musidɓe julɓe tedduɓe haray anden wi'ugol wondema naɓugol juuɗe mum ɗen ka halkata ko dandata goɗɗo ɗum ko simo faami diina sina ɗum o naɓay hoore makko e ko halkatamo haray himo andi kanko ɗum ɗo halkatamo waɗen misal hande ko jelo jooɗoto ɗo perdina tammu e ñowgol yimɓe no ɓuri halakuye hen ko jelo hande woni e julade ɗo julayagal bongal ñaama ko harmi ñaama riba ɗum ko halkata noon watta no yilay ɗum dey haray hutuba men o aya mo janguɗen ɗo etoɗen anden pellet neɗɗo on o hana naɓude hoore makko e ko halkatamo watta no yilay ɗum musidɓe julɓe tedduɓe etoɗen no andiren ka ɗo diina sina ɗon tigi ukkoto e ko halkoto few etoɗen jangen diina kam faamen gollitiren ko ɗum woni ko nafata en aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها المسلمون بني الإسلام على حفظ الدين وحفظ النفس وخيرها فالاتخاذ أسباب الوقاية حماية للنفس ورفضها تعتبر هلاكا لها فقد خاب من كان هذا دأبه أخي المسلم فقد حان على قلب الخاسئ أن يحترم نفسه ويحترم المسلمين في اتخاذ بأسباب الوقاية قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه الترمذي فإن تسافهك للناس يودس لهم المرض كما أن استخفافك بشأن المرض بلسانك لا يسلم منه خيرك فاتق الله في معاملة المسلمين مصيبة جلبة تدبة eweltanike allahu subhanahu wa ta'ala en jarnimo e nemaji makko ɗin en duwanike nelaɗo men on muhammad sallallahu alayhi wa sallam haray en nani ɗi oɗo maku nelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam almuslimu man salima almuslimuna min lisani wa yadi haray nelaɗo men on muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko wiyete julɗo ko onmo julɓe ɓen hisi ka ɗengal makko e ka juuɗe makko e musidɓe julɓe tedduɓe
si en ndaari ka hisugol ka ɗengal ɗo hande on yi'ay tuubuɗo e ɓeere, on yi'ay tuubuɗo e zina, on yi'ay tuubuɗo e fenande, on yi'ay tuubuɗo e nguyka, hara on tigi waɗata ɗum ɗo few. kono hande si on wallinama mbuuɗi koɗi ɗuuɗi wo koɗi ɗuuɗi, yo on ɗaɓɓitu hande tuubuɗo e ñoore hara ño'ata goɗɗo, haray ɗum no metti on heɓande. wattana yilay ɗum dey ɗe ɗenɗe meɗe renen ɗe moƴƴa, ko ɗum waɗi si ɗe soka sokirɗe ɗiɗi ñiiɗe ɗen e toni ɗi, reeno ɗen e ɗiɗo haalaji. julɓe ɓen koyo hisu e maɗa ka ɗengal maɗa. hande on yi'ay goɗɗo no connecti ɗo Facebook ma WhatsApp ma Imo ma Telegram, 1 heure de temps 2 heures de temps ko wowlugol fi boneji yimɓe. ma boneji makko ɗin dey ko ño'ugol yimɓe, ko waddidirgol yimɓe, ko lorrugol yimɓe. ɗum ɗo waɗatake ko perdi few. ñande goo karamokoɓe goo goɗɗo goo ari wi he minani inda ño'ilan ɓaya maki o woye a hewtali valeur fi yomi ño'e fi honɗum min simi ño'ay awa ko nene an e baaben an mi ño'ata, an a hewtali valeur ɓen ɗon sakko mi ño'e. o yawi i fi honɗum ɓayru komi juuli kon e komi hajji kon e komi waɗi kon haray momi ño'i on ko kanko jeyi, miɗo yiɗani ɗum ɗo nene an e baaben an. simi ño'ay ko ɓen mi ño'ata wana an. he est ce que ɓe wonɓe ño'ude fof no wattande yila wana ni. wattana yilay ɗum dey mo wonɗa e ño'ude on no gasa hara ɗa a ñimo, no gasa hara a yiɗamo, no gasa hara a wakkilantako mo ɗo 1 million, no gasa a okkatamo ɗo 500 000, a okkudemo 500 000 ɗon hara yimo perdi. ɓuri si a okkimo ɗo joni julde ma nde juuluɗade, hajjumo waɗɗa o, moƴƴereji ma ɗi waɗɗaɗi o hindi. wattana yilay ɗum ɗo moƴƴa, haray ko ɗum ɗo ɓe maaki noon kadi on tigi yo eto hara bone juuɗe makko ɗen kadi daɗete. hande ko njelo wuuri ka marché ka wonɗen ɗo, hara ko bone ɗe ɗo juuɗe maɓɓe woni e bonnande hay woɓɓe goo ka patron ɓeɓe. ɓayru si a nunɗa, a feewa, a kelɗa, a moƴƴa, a gollidiɗo e woɓɓe, an on si on waynodiri ɓe suusata gollidude e ma'a, ɓe suusata kadi gollidude e sugu ma'a, ɓe suusata kadi gollidude e nanduɗo e ma'a. bone jungo ma gon ɗo haray lorrima, lorri kadi ɗuɗuɓe. kañum kadi patron ɓeɓe yoɓe watta yila ɓe renoɓe rentoɓe anda bone sookeje maɓɓe ɗen, wata ɗum hewtuɓe ɓe gollidata ɓen. wattana yila e ɗum ɗo fota, wattana yila e ɗum ɗo nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani en gollowo on si o golli ko yo yoɓe ɗo yo lakkere nde yorude. ɓen andi ɓe reeni no woni e feƴƴirde, woɓɓe gollay ɗo balɗe hara ɓe hettali ɗum ko ellagoy. joni noon haray lakkere feƴƴiti yoori, haray wattana yilay ɗum fota eto ɗen anden pellet julɗo on himo haani wattande yila hara bone juuɗe makko ɗen hewtaali yimɓe ɓen, hara sa juuɗe makko ɗen ala bone wo. lakeɗen yiwo mbara allahu subhanahu wa ta'ala tan tu wonma hutuba mum sena amuse fala fe wonɓe enaka corona virus na woni wonma ɓohima be won gakkata won ga feeraba nana a nema ji masibo amuma heɓata lima sono won gakkata ji hadan sono maska tongo fe anun espace lu fe yamima yandi won gakkata wonga wakkili jima jinaka ne wonma sungori nanan fafe jinaka lu alo na sungori nanan bara dangi yandi wonga wakkilinama fayra wonma hutibe e bara fe gbegbe fala be wonna résumé fene yandi won biri gakkata won madine won gas usobema sungori fafe
benu sungori gali emwana lugha katai ga sungori khafe kharan sungori na khali ita mucece kulun sungori ma nata mufa fiu kata ika ji sungori kolon kata ika sali ika kolon kata ika dine ika kolon nanan fang wonna kolon yati o biri nanan nabe wamma numero de telephone wonna kolon ka alqur'ana anu wamma numero telephone de fa ka singema kono wonde kolon ki dangi fa bore ma ha wamma numero de telephone wonna kolon ka fa yoro de aw wonga kata wonga alqur'ana kolon naki ube adan dinaki wamma sungori wamma dine alamane wonga kolon dine faqine alla ko muslimi ka dine haram akhara wali sino finni mane perdere be alla ka wontanga perdema alla ka wontanga perdema be alla ka wontanga perdema alqiyam alla ko mali ji dunya ma anu alqiyama rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين